फंगिबा मिनिट खरा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दुदा अखोई कांग्रेस पार्टी ने स्टेट की इंटरेस्ट कया मतिक इशू पुखले अदु तौदे अदगी यंगो सोमदा कई तवे युम साबिनी अदु तौबिनी ना ngang लेरिंगाइदा सुगनु केंद्र की ऑनरेबल एमएलसी के रंजित ना लौ एकर लौ परी मंगा तरुक असोमदा डेडिकेट तौरगा सैक्रिफाइस तौरगा असोमदा युम साबिना बा हौना बा थौरांग लोइन लोइग्रेबा ओके सोमदा रिलीफ कैंप ते थम्म नतबा victim mayam se relief camp te layami ba praja victim mayam do awaba taraba mayam do BJP na somda dhap tawra layingai da somda public function da speech ta basan a chau chau ba piraga miyam khuba khon ngai hotna ringai da somda akhoi gi mana manin nai dana congress ki MLA Sri K Ranjit na lau pari manga taru katho e haraga yum sabi na ba hau na ba thabak hau gre ba kari gi no haraga di akhoi hau gi ba mamangi मेगी तांग अहुमदगी हौरिबा इरांगसे मसिदैदा मरु ओइना सुगी कादर सिंगसे ग्राउंड रूल थुगाइरे हाइबदगी मखोइना मरम ओइरगा अखोइ मिलिटेंट्स मयाम सिंगसिना कुकी मिलिटेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम सिना तौरगा थोअनबने हाइदना ngasi पालिबा लेंगाकसिना याम कन्ना अखोइ हाइबिरि अदु ओइबा तारगदी अखोइ कांग्रेस पार्टी ना अमदि प्रजा मयाम सिना ngasi मणिपुरदा हंगनरिबा वाहंग सिंगसे करीनो हारकांदा मखोइना मरम ओइरगा ngasi तंगदु लेतादबगी फिबमसी थोअनबने हाइबा तारगदी मखोइसि मफम चाना सुगी ग्राउंड रूल ngaहल्लगा फजना मदु एक्शन लौरगा मदुगी रूल दो स्ट्रिक्टली मेंटेन तौरगा इकाई खुमनरगा चलहनबा करी काय हाइबसिने वेरी सिंपल क्वेश्चन ने आहानबदा हाइबा पुनमकसे मसी यूनानिमसली ऑगस्ट हाउस ता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अखोइ Honorable Sri Kaisam Megachandra Nasu akwai star question number 289 haidana mahakna question tawbane masida paukhum pibhi gi base akwai leader of the house honorable chief minister na pibhi gi bane masidaida kari kari hangnagi ge haibada akwai na samlapna remind tawragadi akwai yam da kanagadaba okay sugi kadar singda natragana kuki militant singda हाइरिबा अमाउंट से मसी पिथोखिबा लैब्रा हाइदना हंगे लैते हाइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न खुमकपा माक के आंसर दा स्टार क्वेश्चन दुगे आंसर दा अदु ओइबा तारगदी मखा क्वेश्चन ला इसे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया न दे अखोय असिगुम्बा जिंगनबा खरा लैरे मसी तौरिबा थबकसि लाले लाना करिगुम्बा पैसा खरा पिथोखरे मसी इन्वेस्टिगेट तौगदबने हाइदना मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली दा अखोय मसीगी केस से थाधरक एबा ओइतारदि स्वाइसिदा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ना हाइरिबा मखोइना फोंगिबा मखोइना हाइरिबा पुनमक्सी अखोय CAG रिपोर्ट 2022 दसु फजना मयेक सेंगना रिफ्लेक्ट तौरिएबा अदो CAG की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हाइबसे मखोइना हाइबसे इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाउना अखोई यामना क्वेश्चन तौबा यादबा एरिया ने असिगुम्बा एरिया सिदा अखोई मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तौदे हाइदना खुममगा सेंटर अमसुंग स्टेट अनि की रिपोर्ट अनि से क्वाइट कंट्राडिक्टरी ओइरिसे कमदौन ओइरिबनो स्वाइसे क्वेश्चन अचौबम लैरे अदगी हाइबा ममांगदा पिरमिबा अखोई की 37 point something crore से मसीगी अमाउंट से particular XYZ मी खरदा अतमना अखोई अदुमाइना बल्क ओइना पीबा यादेबा सुगी कादर सिंगसी अखोईगी मागी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अमम तौरे हायरकांदा मागी पर्सनल अकाउंट अमममदा अखोई पैसा से मोगी फंगभम थोकपा पिभम थोकपा गाइडलाइंस की मतुंग इना पीबीरिबा सिंगसे अखोई मियोई इंडिविजुअल अमममदा पीगदबनेबा यस मसी ग्राउंड रूल ने अदो हाइरिबा पुनमक्सी कंप्लीटली वायलेट तौरे हायरगा मणिपुर की बीजेपी सरकार ना ह्यूज अमाउंट तो अखोई असेंबली दना लेबाक मिया ममांगदा सु एब्रोग्रेट तौरे हाइदना हाउस न रिजॉल्व तौबा रिजोल्यूशन लौबा सुगी मायोक्ता लैरिबा बीजेपी सरकार सिना हाउस ता इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पार्टीज सब मानना लेबाक की इंटरेस्ट ता सु से एब्रोगेट तौरसे हाइबदुदा पुलप यानारगा अखोई मदुगी रिजोल्यूशन पास तौरबनेबा पास तौरबा मतुंगदा अमुक कैदौरमगे हाइबबो अखोई 2024 की जुलाई सिदा अमुक कैदौरमगे हाइबदा कुइद्रीदना रिसेंट नेबा मसिदा अमुक कैदौरमे अखोई पैसा से
क्या पिथोअमे 6.27 से मसी crore से अमुक अखोई कुकी मिलिटेंट सिंग द पिथोक लेरमेबा अदो तारगदी कदाय वाइदनोबा सु एब्रोगेट तौरेदि हाइबा मिलिटेंट सिंग दुदना पैसा चबुन ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा ओरो हाइजनबा अदो तारगदी अखोई कांग्रेस पार्टी ना हाइजरीदि थोइबे इरांगसी हाइरिबा मिलिटेंट सिंग सिनने इलीगल इमिग्रेंट्स मैम सिंग सिनने सुगी ग्राउंड रूल ngaktabadagine हाइरगा कैदौबगी लेबाक प्रजा मियाम ममांगदना सुगी मायोक्ता लैबा सु पामदबा सारगा मखोइगी मायोक्ता लैबनेदि हाइरगा मखोइगी पुक्साक थाकननबा अखोइ चाइबा मैसिदा हेना अखोइगी थाव हाइजनबदौना अखोइ तौरिबा पैसा पिसनबा हाइसि अखोइ इरांगसिदा कनाना खंग समवेयर समहाउ मखोइ सिदैदा खुलाई लैबदा सिजनरमदि बोम लैबदा सिजनरमदि अजुमाइना लोन यादबा अखोइगी लैबाकसी मई चाकननबा अखोइगी पोसक कयामा एंटी स्टेट एक्टिविटीज तौबदा अखोइ मतेंग ओइननबा एंटी स्टेट एलिमेंट्स मयाम अमा लैबदा सिजनरम तारगदी मिलिटेंट मयाम सिना अदोइ तारगदी अचाकपा मईदा अखोइ थाव हाइजनबने हाइदना अखोइ कांग्रेस प्रेसिडेंट हाइबिरिबसे स्वाइसिदनेबा अखोइ जिरीदा ngasi kaidawe bom pharedana kanadagi phai HPC dagi HPCC da kaidawrame BJP sarkar na paisa kaya pisalamme bank account details ka kona na ngarang account number ga kari pulap mayek sengna laibak praja miyam da thamgrabane ba mokhoi na paisa pisalami ba misak sidagi ngasi bom phareba ado itargadi laibak sida thoiba irang si khamibra natragana makhoi vested interest aron ba hidden agenda kari laibagino sugi mayok te lepe hariba BJP sarkar sina ngasi sugi ground rule asuki matik violate tawraba sugi kadar mayam si bhawba guidelines si ngakna chathan bagi tayon na bada onjhal laga paisa oro haidharami se masi kari gino ba masine ba khoinang praja miyam na su khangning ngani congress party na su khoi BJP dagi masi khangning ne ba aduna haibana ama tawthorakpana ama asigumba yamna masana haijaba masana laujaba decision ga tawthorakpa thabak ka contradictory oibase masi akoidi achumba lengak lon mane haina akoi yengba ngamde aduga asengba akoigi leibak amagi achangba mapi mapa amna tawthorakadaba machat nate haidana akoi sumain thamjage okay yam nungai je koigi dabagi na thambi krai koigi shu gi matang se koigi su gi ground se thugarak pasina su gi mayokta leidi harga akoigi su taunariba group singda sumaina sel pishan taragadi kari karamba aronba agenda laibun have question tini hangbir se emathang je oza hemsan hemdam lakchage masing henkalak pai matang adu duga khoigi aino je panji khibada khoigi leiriba khoigi piriba senfam se khoigi state government era njaga central government era piriba se masda palliba se khoigi umbrella scheme of modernization of police force ki makada pi bane have of municipal oza dabakim ko thamini se lakchage February 29, 2024 da Manipur Legislative Assembly na resolution number 4 haidana Manipur gi honorable speaker na sign tawraga resolution nama lawe su abrogate tawre na adu su abrogate tawre haina resolution lawrabagi matungda 2024 gi July gi tang mapanda HPC D da 6.27 crore paisa pithok lerame BJP sarkar na kadai de paisa state ki paisa sigi sugi militant group ki paisa mayam se masigi expenditure khuding mak se state ki exchequer da gi chatkadaba natteba central government na bear tawgadaba paisa ne ba masi maswai ju question am chaung leire yamna harauna yam minungsi chauna BJP sarkar na center na pirakadaba paisa do karigidamakta state ki paisa dagi pithoami bano madugi paisa pithokhribodo reimburse tawrakrabra center na yes madu hangninge 2022 da so amuk 27.38 crore pithok leramiba aikhoi congress party gi oinadi atopagi di khangde 27.38 crore se tha kaya gino patho urakanda ama oiramba yai natraga ama oiramba yai 6.27 crore ga haibase akoi congress party gi oina yam yame 27.38 crore haibase so it's a very huge amount ne masi sugi kadar singda tasengna niyom gi guidelines to strictly follow tawraga every individual singdu da phangal lambo oragadi phayeba particular pinpoint tawraga akaknaba miyoi ani khakta pirami karigino haibane congress party gi question na hangi je adagi masidaida sugi mayokta yamna leiba
सू यामना पामदबा कांग्रेस न सू पुसलमने थोइबा इरांग से कांग्रेस न सू साइन तौनरंबदगी अखोगी नाउरी कापा अदगी कनो तौबा इंडिया लेंगाक नोंगमतसु नोंमै कापखिद्रिबा अदुगुम मियोय खरदु पुसलगा सू साइन तौनरंबदगी थोरकबा इरांग ने हाइरिबा बीजेपी सरकार सिना ओंझन लगा मिलिटेंट सिंगजिदा पैसा जे चबुन हैधरगा लेरंबनेबा तौरिसे अदु हाइरिबा पैसा सिसु कमाइन तौगे हाय मतमदा अदुक्कि मतिक नियम लाना इलेक्शन मया गुम्बदा अदगी चीरब टाइमिंग हंडकी 9 जुलाई 2024 हाइसे अखोई यंगो मणिपुर की इरांग सिगी थोइब कन्फ्लिक्ट क्राइसिस सिगी पिक टाइमिंग दनेबा अदो सिगी टाइमिंग सिदा हाथु सुगी ग्राउंड रूल सु कंप्लीटली वायोलेट तौरबा कादर सिंगदुदा पैसा पिसलमिसे मसी करी सीजन नवना पीरिमनो करी अरोनबा रिलेशनशिप लेने अदगी अमसु हाइजगे सु यादे हाइबसे मसी अखोई हंडकी असेंबली दुदा अखोई ऑनरेबल एमएलए श्री सूर्य कुमार ओक्रमना स्टार क्वेश्चन नंबर 294 दा हंगमने हंगबसिदा आंसर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस हंगमने तांग तरेट था निपान 2024 दा मसिदा क्वेश्चन म्याम हंग्रे हंगबजा बी दा अमतंग पाथोकजरके बी की वहंग सिदा ऑनरेबल एमएलए श्री सूर्य कुमार ओक्रमना हंगबसे whether the number of UG militant groups under the SU agreement has increased over the years. If so, the reasons thereof n. Haire. Adagi Roma number 2 the details of the UG militant groups and the number of identified militants or cadres at present. Haire. Answer da annexure B da akoi honorable leader of the house Manipur honorable chief minister na pibirako paukhumse. Yes, the reasons being the number of groups increased from 19 to 25 हाना 19 लेरंबदगी 25 ते हेंगल एना लीडर ऑफ द हाउस ना अकोई ऑगस्ट हाउस ते थम्मेबा अदो सु यादब सरकार ने कोसी सरकार से सुगी मायोक ते लेप सरकार ने बा अदो हेंगल इनेबा अदो करिगिनो हायर कांदा अमुक फर्दर मागी कनो से टू एक्जिस्टिंग ग्रुप्स स्प्लिट इनटू 4 फैक्शंस आना हायर अमुक डिटेल्स पिएबा अदु ओरगसो मसिंगदो सुद्रीबा अदु हाइबा मयाम से मागी ग्राउंड रूल्स तदी मी मसिंग हेंगत पे यादे असी तौबे यादे खुलाई पुरगा मपान द कोइ चट पे यादे मफम चाबा अमदा लोइना मॉनिटरिंग ग्रुप तुना यानरगा अखोगी डबल लॉक तौरगा सिल तौरगा थमगदबने मोइगी आम मयाम से अदगी न्यू रिक्रूटमेंट यादे हाय न्यू रिक्रूटमेंट यादे ना ग्राउंड रूल दु फजना इरगा थम्मीबदुदबु मी मसिंग हेंगल इसी कमाइना नो मसी बीजेपी सरकार ने सुगी मायोक्ता लहिबगिराबा असिगुम मयाम से अखोई कांग्रेस पार्टी की साइड की हंगदब क्वेश्चन से अमत लेरमरोयना खल्ले मेगी तांग अहुमदगी थोरइबा इरांग सिदगिना ngasi फावबदा कांग्रेस ना ngangiba मयाम से nganmandana ngangnaba लेरक्त्रे प्रजाना ओइना नोइ खुन्ना मनग्रे असेंबा चुम्बा nganगागसु सरकार सिगी असोइबा nganगागसु पार्टी टोंगान बनिना खुन्नाबो ओइना उरद्रा खंदना अखोइदि मरक तफाव हाइदना तुमिना लैथोकपा यावरबनेबा अदुबो लेबाक की इंटरेस्टा असोइबसिदि हाइहौदबा यादेको लाना चटखिबा तारे हाइदना अखोइ मतम चाना अमु तगाइ फद्रकांदा पार्टी की लीडर सिंगना क्लेरिफाई तौरपनेबा असेंबली सेशन दा अखोइगी ऑनरेबल सीएलपी लीडर श्री ओक्रम इबो बिनगा पुखलइबा इशू महाकना हंगिबा क्वेश्चन सिंग ऑनरेबल एमएलए श्री के रंजित नगा थांगलइबा इशू मयाम से महाकना हंगिबा क्वेश्चन मयाम दो पार्टी प्रेसिडेंट श्री कैसा मेघचंद्र नका थांगलइबा क्वेश्चन मयाम से मसी मंगा खत ओरसो अखोइ एमएलए से मंगा तंग ओरसो असेंबली दा अखोइगी पार्टी की लीडर मंगा सिना हंगबदा दा लेबा की इशू सि पुलप कवर तौरबनेबा तौबदंबो हाइबगी वादी अखोइगी साइड तगी अखोइगी कांग्रेस पार्टी की साइड तगी दी हाइना नबा लेरक्त्रेबा वासे पीना नबा सजेशन लैसलक्त्रेबा तौबदंबो थबक लौबीगदबा लौखटपीगदबा एक्शन लौखटगदबा ताबीगदबा एक तौगदबा सरकार से मसिना तौरक्तबगिनेबा अखोइगिदि उपाय लेतबनेबा अदो हाइबा मयाम से अई यामना मरुओइबा अंखक पाजरके मसिदैदा सीएजी की रिपोर्ट ने अइना कनो तौजदौरिबसे मसी येंगो मखोइना हाइबगा तौथोरकपगा अनिसि कया मतिक खेनगे हाइबदा रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हाइदना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ 2023 हाइदना मणिपुर सरकार ना फोंगजबा आदा लेइदुना कना बीजेपी सरकार सिदा लेइसिना कना स्टेट की बीजेपी सरकार
मसाना स्टेट सिगी बीजेपी सरकार मसाना फोंजबा आदगी कनो तौरप पोतो सेमदोक सेमजन कांग्रेस सेमु बयाब नते कांग्रेस की मियोय अमन स्पोक्स पर्सन अमन सेमजन लगा ngang हाइजन नरगा हाय बयाब नते आई खुदक जेल दा लेदोइनेबा सी तौसनबा याबा पोट नतेबा सिदैदा मोइना हायजि कइनो हार कांदा येंबियो payment of rupees 27.38 crore to the cadre was irregular payment in terms of the guidelines and saying na high auditor general of India na si akoy na high na te ko si bhaw de still kana guma miyoy kharana defend tawning ba yawri ba adu BJP na karigi si defend tawning bano masi kari clarify tawda bano lebak praja miyam da masi ama adagi samlap na ina highlight tawning ba se magi point number C de yaw se yeng bio सरकार से सूदी यादबने को बीजेपी ने सू पाद कुकी मिलिटेंस की मायोक लेबदी मानबने प्रजा मैम से मोइन सानरीब लीला से येंबियोब कईदौगे हाइबदा सी तराई तराइब पोट नतेमी याम सीरियस इशूने से अखोई सी नैनद यापोनते सी येंगो such militants are to be scrutinized by the screening committee and a final decision would be taken by the state government for payment of stipend up to rupees 4,000 per cadre per month haibneba hana congress ki matam dane mamang da akoi pyramid se akoi amount si yam less oirameba ko adagi 4,000 hana amuk piram base masidagi amuk kaidaroke haibo enhanced to rupees 6,000 per month per militant with effect from 1st April 2018 2018 da Manipur da kanai sarkar le Congress le BJP le BJP le ngani ado tadi su ya de hairiba Congress ne su tawsalame na hairaga Congress da badnam piraga miyam da lan si loisan badi ngamdre hairaga su gi kadar miyam sina koi chai charaga le halaga illegal arms miyam possess tawriba miyam si disarm tawge di haidra dana ground rule do follow tawhange di haidra dana ground rule follow tawdabagi action lokhat ke di haidra dana Congress ta onjal laga 2005 ta 8 ta su sign tawrambagi ngasi irang si thoine hairibne ba kana gumba yam deep oina understand tawdriba naha oiriba ngasi gi youth mayam haiba tare isam chamjaba mayam sidadi makoina BJP na brainwash tawe ba kari haina adu lupa lising mari pirambadagi lupa lising taruk te hengel isi su yadri ne ba su pamdaba sarkar ne ba BJP je adai amok kaidoge ha matamda an immediate grant of rupees 2.50 lakh hana lairambadagi kari amu tawe enhanced to rupees 4 lakh with effect from 1st April 2018 haidan amo in the name of suspended militant as fixed deposit for a period of 3 years haidan si akhoina haibana te Congress party na haibana te CAG report ne si se si kanana kaktori hoje si amtang clarify tawbiyo leba praja miyam da hoi Congress pudi akhoina ngang ba khuding makse afabo orso achumbo orso akoi BJP ya pamdabagi hairibo orangani na haibiro ba yare ba adu CAG na piri report si amtang clarify tawbiro ba mase su pamde su yade haraga assembly dana su abrogate tawrani na haraga sidana nongmai pangkap kapna halaga mi pangat hato onba moina kariguma su si yade hai taraga di center na huji makoina yade na tawgibido che thagrabra kari paukhum lae center na tripartite talk oibane na state mathan na withdraw tawraga yabra center gi kari decision lawre center na kari gumba makoina state na lawriba decision sida yadre hai taraga state ki makhata ba kari follow up lay masi kaidoge keno tawdrino asiguma mayam se masi loina kupsalle haraga akoigi mapan thongda tawra chatlaga akoigi holo oiraga akoigi basanda lengak sason tawba yaroeba si fake ngakne ba se ngasi jiri da kano tawri ba se aina ngasai first round da haijagi badune ba SPC dagi akoi bomb phari si de SPC do kana no moi paisa pisalo mi ba moi militant group to dai ne ba phari se ado tardi season na akoi na haibadi amount si yam da ba or adugi adagi wanate so mai cha iba matam awa na taraba matam sida logi wangmada akoi thabak kaya ma chathare hariba kuki militant mayam sida paisa si pibam thokpa paisa oiraga so लाना सु पिसलिबा पैसा से कइदौबगी दमकदा सिगी तालक सिदा एट दिस क्रिटिकल जंक्चर पैसा से पिरामिनो बा हातु हातु तौरगा अखोइना हंगनिंग सि सिनेबा अदो असिगुंबा मयाम सि लै अदगी अमसु आई हाइजरकेबा येओ ऑनरेबल बीजेपी मिनिस्टर नेमचा किपगेन महाकी नुपा से कनानो थांगबोय किपगेन से कनानो कुकी नेशनल फ्रंट KNF मिलिटेंट ग्रुप की प्रेसिडेंट BJP की मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नेमचा किपगेन की लोइना बसिना कनानो थांगबोय किपगेन हु इज थांगबोय किपगेन
he is the president of the militant group Kuki National Front KNF ki yengo adagi mamang gi election du da kai dawe KNO gi president akoi gi PS Haukip na BJP gi phong na campaign tawrim ne star campaigner gi type ta KRA Kuki Revolutionary Army na BJP gi jamta vote pi da di hat kani na threaten tawrim ne mamang gi election da BJP ga asuyam madi leinari si kari gi no akoi hangning eba adagi KNA leader na akoi KRA gi su KNA leader na su akoi threaten tawri ne ba to vote for BJP if not serious consequences will be faced by the public haidna threaten tawri ne ba adu tadi yengo adagi yengo kache man bi da boot capture tawdana nongme kapna gi ba mayam do kari gi no miyam loin ubi ba natra adagi ngasi phawbada makhoi gi honorable Lepau Haukip na hai gi ba mayam do ngasi phawbada kari keno tawe som the sarkar gi spokesperson na government ki lusing mamakok thongbo honorable leader of the house na mahaka wari chanare som the meeting chathari peace initiative laukhat li haini som na makhoi gi masama ki same party gi BJP minister na Lepau Haukip na ai khangde ai tanaram de ai yaude hayaba contradictory kyam oyemo adagi amok kaidawe mamangda amuk kaidawnaram me election da akoi 2017 gi mamangda election da akoi SS Haukip ka keno tawnare harakanda akoi hujiksi akoi yanaram bagi Ram Madhav hoi tawre harakanda Amit Shah hoi tawraga Churachandpur da akoi keno tawbagi Sri Himanta Biswa Sharma hoi ga moi tawnaram bagi mayam do lebak wathok oidana parliament nilim natraba sibu aikoina haijanaba yabraba masi punamak se handak congress na MP ani khak vote karak padana kuki ga congress ka mari leinare haiba 2070 da moina landslide victory oiraga thumping majority moina vote kare harga moina kaino tawraga BJP na adukki matik kuki ga akoi kuki na full support tawrami duna moigi political solution pi ni na khoi mateng pangani haidana tawrubagi video viral oiba koi myam uri duna traba Congress ki matam da khoi ga wari chana se haiba leite haidana video masamak tu da yauri duneba asigu mamayam si tauna BJP na sigi solve tawgadaba focus tawgadaba area of attention se moina divert tawraga miyam da brainwash tawraga asengba voice se thorakani haibagi damakta suppress tawraga thamjan maneba aduna akoina haining badi kaisu natte KNO gi magi total sarkar na piba report ta 1122 kedar leihai UPF ki 1059 kedar leihai total 2181 ne adu tadi akoina hangningi di Manipur entire population 40 lakh se nearly 1,50,000 mukna security force including state force and central force paramilitary kadikara mayam ji punjal laga mi lising ani ga chama ga marphu ma thoi kedar sugi kadar mayam se masina chai thorok padagi thokpa irang ne hai targadi security forces central amasung state ki lakh ama makhai muksina 2181 ji mi control tawba ngamdabra ba si phana ba laksan bangamdabra ba aduga su Congress na hairi ba ai Congress defend tawbai wa na te ko koina hainingi de kari gi roba si tawri mayam si mayam si tawgadamne akoina haibadi paisa pi base matang chade matam chade niyom gi wang mada piram na haibne ba adu masidai da yengo makoina hujik tawri ngen tawri se somda yum sana bane na tawe ai tentak na poina mani khak ai haijaram ge ba relief camp ta lai riba akoi gi IDP mayam se masi hujik phawba akoi makoi kadai da thambi gadage haiba sinde onjal laga mok sarkar na tawgadaba mathaudo opposition gi Congress MP da kadai chakre vote mamang da koi ama noan baga ina pusan gani mayum da sabiruni haiba misak to kadai chakre na hai ngamme ba mahak ki sarkar sigi mathaune haibado pura kauthokre ba onjal laga blame tawe ba aduga punna chatmina se hunabagi matam nate di haiba onjal laga leibak amagi chawma chief minister ningthau amana MP amada adumaina khullaga leiba ngamme ba adu MP ani sina akoi parliament sida tawriba mayam se Congress ki MP ani sina akoi gi Sri Alfred amasung Sri Bimol na tawriba mayam se masidagi akoi khara khoi taba hore ineba what about the Rajya Sabha MP BJP ki MP Rajya Sabha di karigi question tawde madi karigi issue pukhatte karigi issue thangate karigi issue pukhatte madi leibak sigi MP na tabra Mahon dadi honorable chief minister na BJP na karigi question tawde Congress MP ani dudadi adu hairamde hairi bukharadu PNG di haidradana Congress ki MP ani na handak wangang ba phangdabadi karigi no hairakanda state amasung center gi BJP ani na thawoi na ngang ba phanghandana ba sinba male ba koidi karigi no somda charge tawba yana ba karigi karimta wa pukhatte wa amta haide haina na bagi damakta akoina haire lottery tawe
adagi mamang da question kaya ama akhoi gi star question da pukhatna ba adagi zero award da pukhatna ba mayam thajal le ya biraktre reject tawre ado tadi akhoi gi issue mayam se pukhat khradi congress ki mp si mathau tawe leba ki khalle hai gini credit congress na phangrani na khanbagi bjp na thawaina sinaraga issue pukhat handaba male ba adu somda amuk congress na kaim tawde na charge tawe ba फंगिबा मिनिट खरा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दुदा अखोई कांग्रेस पार्टी ने स्टेट की इंटरेस्ट ता कयामतिक इशू पुखले अदु तौदे अदगी यंगो सोमदा कई तवे युम साबिनी अदु तौबिनी न ngang लेरिंगाइदा सुगनु केंद्र की ऑनरेबल एमएलसी के रंजित ना लौ एकर लौ परि मंगा तरुक असोमदा डेडिकेट तौरगा सैक्रिफाइस तौरगा असोमदा युम साबी ना बा हौना बा थौरांग लोइन लोय ग्रेबा ओके सोमदा रिलीफ केम ता थम नतबा victim mayam se relief camp ta layami ba praja victim mayam do awaba taraba mayam do bjp na somda dhap tawra layingai da somda public function da speech ta basan a chau chau ba piraga miyam khuba khon ngai hotna ringai da somda akhoi gi mana manin nai dana congress ki mla sri ke ranjit na lau pari manga taru katho e haraga yum sabi na ba hauna ba thabak hau gre ba okay adu sarkar sina akhoi gi internally displaced people mayam sigi sinbiri ba thawrang na karino makhoi da paisa khara khara yelaga adum thamma dawribra adagi sani na tawriba mafam sisu hanagi magi haurak pham marai kai khungang duda hanjalaga saru dawribra kadai wa da sadoino adoi targadi atopa mafam amna hongdoga sarak targadi totally akhoi si separated adum oi tam ne ba separate administration si di BJP masana demand to buga chap manayeba asom da yauriba asom side ki moi gi cabinet minister ani adagi atopa tariat to amaga adagi ama independent duga moi tara na taliba demand si da ngasi kari gumba action am ta BJP sarkar sina laudri ne honorable speaker na laudri ne honorable party president moi gi BJP gi state party president na laudri bani house speaker na laudri bani chief minister na cabinet ani action lawba yabado laudri bani ba adoi tadi separate administration demand tawriba duda yauriba BJP masagi MLA minister sing jidabau action lawda ba haibasina bo su kadar da kadai dino aduga su wana wangang ngai leitabagi su sum tawraga huji maral na makok ngak sam yoraba thummam ne na huji haini ngai leitre su khaktane akoi side na su gi matang da honorable leader of the house ta hangiba question mayam da khungriba mayam da side na haini ngai leitre ba taro yauge na tadraba अखोई खंजन नरो यावदना खंजन नद्रबने ना अखोई उपाय लेते अदुगी हिदाक लेते बा अदुना सिगुम मयाम से मणिपुर सरकार ना खंबिगदब से लोइसन जरकपदा मणिपुर की गवर्नर ना एक्टिव ओइरिबा मखै लेबाक से कनोम तौरबने हाइबसे ngasi पालिबा सरकार से खंबिगदबने सरकार ना तौगदब थबक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना तौगदब थबकता गवर्नर अमना याम एक्टिव ओइखलाबा गवर्नर अमना थबक यामना सरकार की रोल लौखलाबा अदोय तादि सरकार दो कईनोम तौरे हाइबसे स्वाइद बिग क्वेश्चन मार्क ने लैसे सी बीजेपी सरकार मसाना खंजगदमनि से असिगुम मयाम से लोइना साइडलाइन तौरगा अखोई अचुमबु नमधरगा अखोई तोंगाना ब्रेन वॉश तौबा इमोशनल अत्याचार तौबा मिनुंगसी पोअनबा हुजिक मतम चाइ चादे तौरगा ब्लेम गेम मतम नते गना तौसन्नरगा इरांग दि लोइसन्ननबजि सुंगति होतनदना अदोमना सुम तौरगा मोइद ngangaktnaba moida chairaktanaba moida criticize tawraktanaba lambi masana yacharaga mi myam phibun namma thambado hujikti yaroi chahi ani phajal le lanji myam kham thengna wanare haibisi sumain thamjai okay yam nungai se ai oza hemsan